دنباش تباش وارن هجا جي واشنطن جي ستوديو این دنگ امریکا ام دی سبب برنامه تلویزیون ده اکرانن özgür gün TV dene. De برنامه ve haftaya da ام جماره که راپورن جی امریکا و جنی چگاهن میان له هرمه پیشکش بک. تماشان هجا دنباش. وزارت بهرهوانی آمریکا کشتنا پیوداری داعش ابو محمد الادنانی پشراست که اویر لدمکی چدبه گو هیزن ترکیه درباسی نافخاکا سوریه دبن گوشر و پفچون دنابرا وان و هیزن کردان دا چدبن. مجلس لشکری من بشت بیجه او گهشتنه رکفتنه کی لگل لشکری ترکیه گو اویه جهی دخوشیا کشکا سپی لی ترکیه وان پیامان رد که هربونی دوی راپورته تایبت دایه. پیام کشتنا ابو محمد العدنانی ریبری کمالا چکدارین اسلامی داعش جعالی آجانس اعماق و هات راگهاندن او یک جه ریبرین هر بلند و یک جه کسین داعش لسال 2014 پیدا کرین. وزارت بهرهوانی امریکا دبیجت العدنانی دهرشک آسمانی لحلب هاتا کشتن او یک جه ریخرو هاندرین کردارین تیروریز بو لأوروپا و چندین ولاتین دی. کشتناوی بهرک جه اپراسیونا لشکری برفره بریبریاتی امریکا و بجداریا هزین ترکیه و شرفان خوجهی و جوانا یک کردان لسوریه. تبلیبونا لشکری ترکیه د سوریه دا بهرک جوان اپراسیونان لی رپریبونا وان دیگل هیزن سوریه دموکرات لروش آوایا چمی فرات بوجه نراحتیا امریکا. پیفدار جواتا لشکریا من بچ شروان درویش دازانین که هیزن سوریه دموکرات و لشکری ترکیه گهشتنا رکفتنا که دمکی آگر بسته. هرچند ترکیه رد کرد لحفاتنا کبت لی کوچ کاسپی دلخوشه به آرامیا دناورا هر دو آلیان دا. امریکا دلخوشه به آرامیا شب بوری نوبرا ترکیه و آلین دین هاوپیمانیا دجی داعشن. امریکا هر دو آلین هان دیداد تندو تیجیان دجی اکدو نکنو دوی سنگیا شر دجی داعش بید. مرما در بازبونا لشکری ترکیه بونا سوریه شر چکدارین داعشیه او این چندین جارن ترکیه کریه آرمانج. هر وسا در بازبونا هیزین کردان بوروش آوایا چمی فراد ترسا هفگرتنا دورین کردان لباکور سوریه بخوب دگرد که ترکیه دبیجد گفل سر پاراستنا و یا نشتیمانی. ریبرکی بلندی لشکری امریکا دبیجد امریکا بو همو آلیان رون و آشکرا کرد که دوی سنگیا شر وانا دجی چکدارین داعشه بد او وکیشانا هیزین کردان بوروش آوایا چمی فراد پشراز دکد. کرد اوین بشک جهیزن سوریه دموکرات نهال روشلاتا چمی فراتن او سوزادای اما بجه کرن او دبی بیترون کرن هیزن سوریه دموکرات نبتنه کردن عرب و ترکمان سوریه تیدا هنه او هیزن من بجه کنترول دکن جخلکی دواره پیکتین. ترکیه داخویانیان ریکفتنا آگر بسته دگل شروان کردن سوریه رد کرو سوز دا درجی به اپراسیون لشکری لسوریه بدد حتی کوکو او دبیجت نهیلانا تیروره. Ve biz defalarca ifade ettiğimiz halde gelek caran juwan ra got hatta ku divê deverê de bimînin û neçine roşhilatê çemê Firatê, YPG, PYD û komalên din yê bibe armanca me. Tevlîbûna rasta xuya Tirkiye di nav Sûriyê de bu şerê dijî çekdarên Daişê bû cihê pesna welatên Ewropa û Amerîka lê armanckirina Kurdên Sûriye rexneka tund li dîvxwe înad. Aujourd'hui, c'est la Turquie. ترکیه بریاره در بازبونا لشکری خواب و نفاخ سوریه دا دکو خوش چکدارین داعشی بپارێزە و اف جه خودایە ترکیه کفتیه بر هجمارکا هێرشان و دخوازن سنور خوب بپارێزن لی هر وسا دخوازن هێرشی سر کردان بکن اوین شر داعشی دکن اف تفلی هفبونا روشا گشتی گردکه و ترسا شرین برفرهت بخوابه دیگره. هفپیمانیان افنتوی دجی چکدارین داعش خو آماده دکن باجر موصل عراق و رقیا سوریه جدست چکدارین داعش در بکد کشارزا باور دکن هفچونین کردا و لشکر ترکیه دور کفتن جه آرمانجا سرکی یا هفپیمانان. خالد فتاح دنگ امریکا. بله تماشاوان هجا اب تبلیغ بی براستی بردوام بکه کاربدستان امریکی و کرد و هر وها مجلس لشکری جرابوس دیویژن لهفکرنک هات چه بویه و آگربست هیه الکتریک دیویژن نه هر سرو مجاره هفکاری مسائل دمیجر لگر دکتر محمود عباس شورمند انجمن نشمان کردستانی پیویه که اوج شراب انگرینگ دکه. راوشکاری انجمن نشتمانی کردستانی لسوریه دکتر محمود عباس خیراتنا تتکن لسر رادیو دنگ امریکا باشه کردی. دکتر او هلوستا ترکیه درباره اف پفچینن که دناورا کردان و ترکان دل باکور سوریه دبه تکاری هنه کی برفره هجمرا شیروه بکی؟
طبعا لبيدري اسقط ميزانم انه تركيا دا خوازياوي قالكي كورترا تشتيغو ديدي خويا كرن دا خوازيا تركيا از ميزانم انه قزنجيكا ديروكيا هي لعرضه سوريا ميزاني ولعرضه تركيا ميزاني بارشكي قالكي جي مازن انه او امتداد امبراطورية عثمانية كفن را راستك با كوماري تركيا كفن او دا خازينت كرن لي تركيا شعبي خالد ميزاني بن سها قو انه دخازي آرامی که هندروی سوریه ده چه یعنی شمالینا قزنجا خودی تخازی بین سر میدانی. بله دکتر محمود اگرم بدن برچوان که امریکا بری او یک شرمزار کرد افشارید ناوینا کردان و ترکان در باکوری سوریه ایرو و ایران جی بانگا بداوی هاتنا و اپراسیونی که رو گوت اگر او بردوام بکه ده بهتر خلق سیویل بیتا کشتن گلو او نشانن که نتنه هزن نافنتوی تفلیه وی که دبن بله هزن هریمی جی ده تفلیه وی که ببنو هنک پروتستو کرنو و نرازی بونا خواه بدن زمان از باور دکم ناراضی بونا ایرانی راست بلکه ناراضی بونا غدی خویا کردن نزیبار ایرانی بس از خود میزن او ناراضی بون یا ایرانی یا روسیا دبنگه خدا يعني ناراضي بونا او بارچه استراتيجيه روسيا في بغريدايا روسيا وقتي قدام تركيا سمحان جوبكا فيسيونيري سوري ده حتى دمك يجي سمحان وحتى امی بیجن مدکی حتی مسافه که بلکی نوی زیده سینوری جراب لسیبو دمه وقتی قد میزین ترکیه در باز بی بهتر بریا ایرانی و نرازیبونه ها ددن خویا کرن از باور دکم انو وقتی قد زیده بکی و خوشک بی خویا کرن انو ترکی زیده سینوری گوجه هاتیا گوتن در باز دکه جبر گو انو ترکیه دبن سها ایریش اثر داعش دا هاد ایریشی لشکری سوریه آزاد کرد هاد ایریشی او لشکری گومن بجی آزاد کردی ایریشی وید که اف کسی ها یعنی اف گروپی ها تبیت نوید که به استراتیجیکا نه او استراتیجیا گوش سروی نه هاتیا لف هات کرد یعنی لف از باورد کم انو وقتی گوزیده بکی و او گروپی ها بکونا میدانی دا و ترکیه بسکنین حدیوی دا. بله دکتر محمود اگرم بدن برچاوان که هنه راپورتان بحثاوی اکید کرد که رنگ آگر بستک دناویرا هزین کردی و ترک دا باکوری سوریه هاتبه چیکرن لی ایرو ترکیه او یک رد کرو گوت ام تجاری به گروپ تروریست را آگر بستان چه ناکن و ده اپراسیون ما بردوام بیه بنرینات او یک تا کیجان آسته فشار داده سر هیز ناونتوی نتنه هیز هرمینه هیز ناونتوی جی کو رنگ ارکوان گرانتر به دوی درباره دا دراوستان ترکیه دوی درباره دا به تایبتی حوالبند و امریکا میزن لبیدر چاوا چی بوا امریکا دسپیک دوخته کو میزان طبعا ترکیه یعنی دوار استراتیجی ده دولتك قال لك جرينجا ديروكيا وينا تركيا بامريكا قال لك خرطه وياك دولتي ناتو هي جرينجا بس ده آلية دي ده هيزا يك امين جو ايرو شر داعش كرد سوري ده وحتى دروجرات نافين ده عراقي دشكي يعني كرد بون بتيبات سوري ده يبجيبو ایرو وقتی گو شری پیجت که دمکی گو انو البرجواندیا امریکی بخود خیل تکتیکا وید خیل و حتی که استراتژیا ویش که دروجلات ناوین دخرات که اواها به تایبت از بهار دکم انو امریکی وی قبول نکن. بله روشکار انجمن اجتماعی کردستانی لسوریه دکتر محمود عباس تج ولایت تکساس امریکی به مروی گلک سپاس. سپاس کم بین خیر خوشیده. ریخستنا مافی مروان لدیاربکر بداخویانیکی چپمنیوی و راپورت خویا سالانه بلاف کر راپورت بالی دکشنه لسر اپراسیون لشکری ادخیا درکتنان درو و هر وها بن پیکرنان مافی مروان لهرما کردان یا ترکیه کاملا مافی مروان آمده راپورا سالانه بن پیکرنا مافی مروان هرمه به پرس کنفرانس اشکره کر سروک کاملا مافی مروان آمده راجبیلیجی داخویانی خواند و ببیر خسکو ددما پیواجه چاره سریه دا مروکشی نهاتیه کشتن لید ناف سالک دا لباجار کردان دشر و پفچنان دا جسویلان حتی هیزن اولکاری حتی شروان کرد 1552 کس هاتنه کشتن 1683 کس شی بریندار بونه.
Bilici daxuyakirin di nav salek de li herêmê gelek kuştinên bêdad pêk hatin. İşkence û desteserkirin girtin çêbûn. Di warê mafê azadiya ramanê de, azadiya çapameniyê de, mafên bingehîn yên mirovan de jî bi sedan îhlalkirin rûdan. Birêz Bilici bi bîrxistku di nav salek de li neh bajar û 35 navçeyê qedexa derketina derve hatiye îlan kirin. Di operasyonan de 75 zarok bi giştî 320 sivîl hatine kuştin. Hinek jî ji wan ji alî hêzên ewlekarî hatine kuştin. Hinek jî di dema ku birîndar dibin nikarin herin nexweşxanî jiyana xwe ji dest didin. Dêsa di raporê de hate dest nîşankirin ku 440 kes bêyî ku bên dadkirin hatine kuştin. Di şer û pevçûnan de jî 422 hêzên ewlekariyê 614 endamên PKK hatine kuştin. Di êrişên PKK de 34 sivîl hatine kuştin, her wiha 89 polîs û leşker jî ji aliyê rehestinê ve hatine desteserkirin. Di raporê de hat gotin ji ber qedexeyan sedan hezar kes ji malê xwe bûne û neha di gelek şertên dijwar de li çadiran de jîn. Her wiha hate dest nîşankirin ku aboriya herêmê jî têkçûye û di nav salek de di warê civakî û aborî de têkçûnên pir mezin çêbûne. Racî Bilici daxuyakirin di nav salek de polîsan li bajarê Kurdan di ser 4223 malan de girtiye û 81 zarok tê de 1959 kesan girtine. Her wiha bi sedan kes jî hatine desteserkirin. Di raporê de hat îfadekirin di warê azadiya ramanê de her wiha di azadiya çapemeniyê de jî gelek binpêkirin mezin rû didin. Ya münasebeta roja yekê îlonê û ji bona Racî Bilici bi mebesta yekê îlonê hem bang li dewletê hem jî li PKK kir da ku dest çekan berdin. Duê çerçevede münasebeta vê roja de em bi bang li her du aliya. Em dibêjin dev ji şer berdin dest diyalogê müzakerê bikin. Wek hûn zanin deh roj PKK deklarasyonekî îlan kir got ki em hazirin ji bona diyalog ji bo müzakere. Ev ji bo me pir wateyê pir jî qedr qîmetê. Em dibêjin gele devlet bersiv bide û her du alî destê xwe ji ser tetkê destê xwe berdin, dev ji şer berdin, hev naz bikin, diyalog û müzakerê bikin, ser Öcalan vê tecdîtê rakin û dest vê diyalog û müzakerê bikin. Ev şerê vê wate dev ji vî şerî berdin. Tik kesik rüya şer ne mümkün encam bistine o çareseriş psikolojik tarafı bibine. Xecican Farqîn, Deng Amerika, Amed. Ji ber giwaştirên berdevam yan ser medyayê û girtina rojname û desteserkirina rojnamevanan kempênekî nû ye bi navê Nobeleriya Azadiyê li Stenbolê dest pê kir. Ji bo çapemeniya azad rojnameger û rewşenbîrên di girtîgehan de ne sendîkayên çapemenî û nivîskaran li ber girtîgeha Bakırköya Stenbolê nobeta azadiyê dan dest pê kirin. Nobeta azadiyê bi beşdarbûna saziyên wekî TOAD, Koordinasyona Komeleya Jinên Azad ya Stenbolê, Hasan Cemal, Ender İrmek, parlamenterên CHP Sezgin Tanrıkulu, sendîka nivîskaran ya Türkiye û bi beşdarbûna dayikên Şemiyê berdewam dike. Hatina me îro ser rojname me ne û ser özgür gündem û azadiya welat ji do avêtine ser hevalê înan, hevalê zana hemû rojnameyeker hatine girtine ber ku wê nêrînê xunê azad bînin ziman ber ku ev şerê qirêj ser gelê Kurd hemû serî da gelê Kurd hemû gelê bin dest dimeşînin ber özgür gündem û azadiya welat dengê gele hemî gelê bin dest e. Di ser girtina rojnameya özgür gündem û girtina nivîskar Aslı Erdoğan gerînende weşana giştî Bilirkaya û müdürê karên nivîsan a rojnameya özgür gündemê înan Kızılkaya çalakî hat bidarxistin. Di çalakî de pankartên wekî ji çapemenî re azadî, rojnamegerî nesûçe, rêhevalên aslî di nobeta azadiyê de ne û em hêle virin û dinivîsin pankart hatin vekirin. Hasan Cemal daxaftina xwe de got min li girtîgehê pirtûkên Aslî dixwandin û ez îro ji bo azadiya Aslî li virim. Sezgin Tanrıkulu jî got bi girtina wan kesan em dibînin ku fikirên hemû cîhanê dibin sextekî çawa de ye û got Türkiye û li cîhanê yên ku şer dixwazin li hember fikir û aşîtî xwazanin. Her wiha serokê Odaya Tabîban Selçuk Erez endamê Komeleya Nivîskaran ya Türkiye Hakkı Zariçî ji dengê Amerîkayê re hestên xwe anî ziman. Selçuk Erez dibêje sedema şerê navxwayî û derve pirsgirêka Kurd e û dibêje bi lezgînî vegerin müzekereyan.
Akızarı çigot ve pevajoy bası despine kir. Kevne şopiye devleti berdewam dike. Hêjayê gotinê piştî darbeya leşkerî û îlankirina rewşa awarte ne tenê li Stenbolê li hemû deverên Tirkiyeyê li ser çapemeniya zextene. Bi taybetî jî li ser çapemeniya Kurd. Azadiya welat ku li Tirkiyê tenê weşana Kurdî dike, polîsan di ser avêtinê de 27 xebatkarên rojname girtin bin çavan û di heman demê de weşana Özgür Gün TV li ser Türksatê hat qutkirin. Sozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol. Piştî leşkerên Tirkiye derbasî Herêmê Kurdan li Sûriye bûn, xelkê Kobanî li dijî derbasbûna Tirkiye di Sinorê de nöbet digirin û razibûna xwe dînin ziman cîhanê me li Kobanî çû serdana nobetê û bi wan re axivî. Dema alavên avakirina dîwar li ser sînor dîtin, welatiyên Kobanê berê xwedana sînor û li wir rêze çalakî li dar xistin ji bo nerazîbûna xwe nîşan bidin. Di çalakiyên ku li ber sînor hatin li darxistin, hemû pêkhateyên civakê têda beşdar bûn. Rewşenbîr, siyasetmedar, ciwan û jin. Ev çalakî dikemin roja xwe yê çaremîn û hîn berdewam in. Siyasetmedarê Kurd Gelo İsa da zanîn ku lêkirina dîwar yek ji siyasetên Tirkiye yên li dijî demokrasiyê li hember Kurdan e. İsa diyar kir ku Tirkiye dixwaze vîna gelê Kurd a azadîxwast bişkîne. ام تبعی سیاست چوتین اردوغان و اک پارتی پرواز دستگیری خوا دستوردان خوا سر مجابل سیری بکه ام پیشره سکنه. هروها bi seda welatiyên Kobanê rojane berê xwe didin sînor û tevlî çalakiyên li wir dibin. Çalakî bê navber bi roj û şev berdewam dike. Selwa Şêx Mûsa yek ji çalakvanên sivîl ên got li ser sînor dimîne. Selwa anî ziman got ax rûmet e. û heya ji wan bê ew nahêlin tu kes axa Kobanê dagir bike. من حدی خاطر باز و بازارا خونه شهیدان آبا بود و اینا خونو کچه خورد چلنگ آبا بود زبی چی سینوری خواهد کرد نفمه چی خواهد جمعه سینوری خواهد باشه سینوری خواهد کرد جمعه Rêze çalakiyên ku welatiyên Kobanê li ser sînor li dar dixin berdewam in. Gelê Kobanê bi îsrara ku ev dîwar li ser axa Kobanê neyê lêkirin. Em niha li nêzî deriyê Murşid Pînareyê ku di navberî Kobanê û Tirkiye de ne. Hikûmeta Tirkiye dixwaze ku dîwarekî li ser sînor lêke di navberî Kobanê û Tirkiye de. Ev dîwar rastî nerazîbûna welatiyên Kobanê tê û rêze çalakî tê li darxistin li ser sînor bû şermezarkirina vî dîwarî. Mahmud Bali, Dengê Amerîka, Kobanê. Hêzên Iraqî gundê Gayyara berê çend rojan ji Daişê paqij kir. Yekçekdaran ve reqistina tundre berê ku birevin birên petrolê şewitandin û xaniyên hemwelatiyan jî roxandin. Piştî Nahyagê rahatiya rizgarkirin ji layê leşkerê Iraqê ve çekdarên Daeş berî xwe vekêşin çendîn karên wesa encam dan ku xusaretiya mezin bikevîte hemî xelkê Geyara û hikûmeta Iraqê. Firokxana Geyara dihêtin yasîn bi firokxanekeka pêşkeftî û hemî pêdawîstiyên leşkerî têda bûn. Ji ber ku her ji sala 2003 da bû mavê çendîn sala leşkerê Emerîkî têda bû û qaîdekê karîger bû li deverê. Belê wekû hîn dibînin binyatê evê firokxanê hemî hatiye navbirin û teqandin. قاعدة تعتبر القواعد المهمة اف بنگه لشکری بنگه که گرنگه جبو هزن عراقی و هزن عزمانی عراقی اف بنگه پشتی کتنا موصل جهف کرد داعش اف بنگه دست سر کر و تقاند تشتک جنما لی سنتر ناحیه گیارا چکدارین داعش بدهان کلگهن گازا رش صوتینه او بوی سدما بلاوبونا دوکیلکا رش لسر اسمان اوی باجاری كله تخريب هذا اف دوكله هميج سوتاندنا تشتي ملتي تيت هر کسی هات بری ما بندز دکت تو نزانی کا سوریه شیشانیه یان پاکستانیه اگر تو ردینا خوراکی دی بی جزا کرن او دوی تو نویجلمز گفته بکی وان هشتی ام ای دی حج اسلامی نکین قبارج نافبرنا ناحیه گیارا نهایت تخمین کرنش برکو قاعده گیارا به اگجاری هاتیش نافبرن زیده باری تقاندنا چندین خانین حولاتین سویل و آگر بردانا کلگهن نفته کاو عمر دنگ امریکا
باشور موصل ناحية جيارة. Ajansa Associated Press radigine li Iraqê heta niha hefteyê du gorên komî yên êzîdî hatine dîtin. Pispor dibêjin bi têkçûna Daişê wê gorên din jî di rojên pêş te were eşkere kirin. Bi kêmî ve 16 ji gorên wiha li heremên şerin lê lêkolîna wan zehmet e. Karbidest hêj nikarin hejmara komeriyan tehmîn bikin, ev di gorên kom din de bi alîkariya xizmên wan tên tehmîn kirin. Di nav Dûkel û Agro dengê guleyan da xurtê genç xwe di nav gelî da veşart û bû demjimêrên dirêj guhdariya endamên malbata xwe yên ku dimirin dikir. Wî nizanî bû sê kesên din yên rizgarbûyî li heman cihî xwe veşart bû. Ji aliyê diniyê çiyayî, zalamekê din, bi durbînê temeşa gundiyên destkelepçekirî dihatin teqekirin û dikuştin kir, berî ku bi bildozerekê bihêne bin axkirin. û weka hewşekê bû, wêm kirbana wirde û hemû talqa wê ji pêşvel serê me hemû dava. Hinekiş mer burada rûnandin, pagelek bûn, hine jî rûnandin û hêdî rûnanandî mamê min got basîn, wê hema kuje. Bû 6 rojan wî temeşa dikir çawa çekdarên Daişê li Iraqê gorên nû dikolandin û heval û kes û karên wî dikirin wan goran. Lê du ji wan goran ser çiyayê Şingalê hebûn ku pitir ji 100 kes lê hatibûn bin axkirin. Bi rêka hevpeyvînên taybet, wêne û lêkolînên Associated Press heftê du gorên komelî destnîşan kirin û tirs heye ku bi azadkirina deverên bin kontrola Daişê hêşta gelek gorên nû bihin dîtin. Çiyayê Şingalê bi gorên komelî dagirtiye, hindek ji wan di dema qirkirina êzidiyan ji aliyê Daişê ve di tebaxa 2014 de pêk hatîne. Hindekên din jî di deverên bê kontrola aliyekî ku çaverê rizgarkirinê ne. ئێستا لە طبی عدلیە و عینەمان بردیە ئێستا ئەوانی دێن لێرەش کەیس تەقدیم دەکەن دەلێ مەسەلەن ئەمە مەفقودمان هەیە لەو جەنگەدا لە خاسەتەن ئەوی شنگال عینەی خینی لێ وەردەگرن دوای مقارنە دەکرێت بزانن ئەو زەحیانە ئیچێ دەبێت. دیمەنên satelaytê derfe dide ku mirov gelek qirkirina bibîne. Wek mîna qirkirina zîndana Baduş ya hezîrana 2014 ku 600 zîndaniyên mêr hatine kuştin. Di vê rojê di dehê hezîrana 2014 de ew hatin. Wan girtî ji zîndanê derxistin û li kamyonan siwar kirin. Lê gor kesên rizgarbûyî ew ber bi Musilê ve vegerandin. Hema li vê xalê ya ku jê re dibêjin dergeha Şamê, ew li vir zîvirin û li gor raportan li ser vê riya sereke vegeriyan, ji ser rêdaketin û girtî birin newalekê. Bizavkar bawer dikin ku bi sadan gorên girseyî li herêmê bin kontrola Daişê hene û tinê piştî şer rawiste mirov dikare wan bibîne. Heta wî demî bizavkar dixeme dane ku hemî xebatên belgekirina qirkirinan, lêgerîna paşmayên mirovan û peydakirina nasnameya wan wê gelek zehmet bibe. Trajediya civakê Kurdên Êzidî mixabin bi dawî nabe. Qîza Êzidî Yasmîna 17 salî bi tirsa ku Daişê ve carek din bigire û destdirêjê seksî li ser vê bike, benzîn rijan ser xwe û xwe şewitand. Çêrika keça Êzidî Yasmîn beşek ji birîna dîrokî ya gelê Êzidiyan e. Ew bi sadan jin û keçên Êzidî re sal û nîvê destê Daişê de êsîr bû. Ew niha xilas bûye. Lê belê piştî dîtina xewnek jiyana wê bi tevayî hatiye guhurtin. Piştî hatine hatî em gelek halîn nexweş bû. Ji ber keçên nihatine girtin, zilanê nihatine kuştin, jin û zarokê nihatin. Zarokên hemdanê dê fêrî loqê kirin, fêlî zimanê xwe kirin, fêlî kar kirin, arî wan xelkê bikujin, derman bibînin. Dema Doktor Janîlhan Qizilhan çêrika Yasmînê bihîz bo alîkariya wê çû deriyê çadira wê vekir. Min ew li kampeka penabera li Duhokê nas kir. Dema min çadira wê vekir bo 5 an 10 çirkeyan ez matmayî mam. Çimkî bedena wê tevahî şewitî bû. Ne çav mabûn, ne poz û ne jî guh. Çermê wê hemî şewitî bû. Me 1100 jin û keç anîn ku di bin destê Daişê de bûn. Ev têwateya ku ew sal û nîvekê di nav destê Daişê de bûn. Êşkence û destdirêjî li wan hatibû kirin û ew niha azad bûne. Me li Iraqê dest bi dermankirina wan kir û piştre me ew anîn Almanya. Yasmîn nêzê sal û nîvê destê Daişê de bû û tiştên hatî serê wê bandorekî gelek xirab li ser wê çêkirî bû
و شیوی او جخونک کور هشیار بو. One day she had a nightmare. She became a nightmare. ڕۆژێکی وێ خەونێک دیت خەونەکە نەباش خەونەوەی گەلک ڕاست بوو وێ دەخەونە خۆدا ئەندامێن داعش لەبەر چادرە خۆ دیتە بوو وێ باوەڕ کرد کو ئەوێ دەستێژیە لێ بکەن وش خۆرا گوت ئەس چ بخوا بکەم داکو جوان دیار نەبم وێ بنزین بەسەر خۆدا کرد و ئاگر بەردا لاشی خۆ. یاسمین نها بو درمانکردنا لاشە خۆ لە ئالمانیای دژی و چێروکە خۆیان خەمگینتینە سەر زمان. هەرکەلێک ترسیان هەرکەس نەدەستن لیران دڵ ئەسراد لیران نزدگریان ئەثەری چەڵدا تەختۆر هەرشیان دۆزی چەمدا تەختۆر دەرجی دانن لەر خوددان هەردە دانەنێ هەتا ڕۆژەکەن هەری خواردن دە ڕۆژانە خواردن نەکاری زخڵە سەرت گریان دوهەروی ئینانە گەلێک جاران دەنگێ چەقی دەردانێ دێ چەقە تەڵقا و دەردانە داعش دەنگەوان تاتەنە سەر عادی بنن نێدینگە عادی بن خانکێ دەنگت هاتەنە ئەنگەلێک ترسیان و جارێکی هەونەکات خانکێ کرد ئەنگەلێک ترسیانانە جینانێدا تشتێنگت گەلێک ترسیان تەحەملی یاخ نەکرد و هات سەرێن هات. چێروکە یاسمین یەک ji hezaran çêrokên yên ku civaka êzidî bi sadan salan rûbirû hatîne. Daxwaza Yasmîn û hezaran keçên Yezidî ew e ku rastên xewnen wiha giran neyên û bi dilxwazî pêşwaziya jiyanekî bextewar bike. Ara Macar, Dengê Amerîka. نزیکی 6,000 جن و کیچ لفرانسا و لسرانسر اروپا یکرتی ده به تخمینی زیادتر 9 میلیون جن و کیچ قربانیا سنت کرننه. تبی کو سنت کرنا جن و کیچان لدجی تندرستی وانه کو جانا دبه صدام مرنه جی او یک بردوامه. به سپورت بیجن یک صدام زدبوینا هجمرا سنت کرن لاروپا و لامریکا کوشبریه. لاروپا هفلین خواه لدجی سنت کرنا جن و کیچان دومینه. کو اف چندکی نینیه. هشتا او روز لبیرا مریمیه دمت همانوی 7 سالی بو لگند مالی هات سند کرن. اف بری 20 سالان چه بو لهشتا او هست به ایشه دکه. اف رو او دترسای که چاویا 5 مهی ببیتا قربانیا ویه که. او جه اسپانیا چو بو ناوندا جنان لسنت دنیس لپاریسه. ام گلک جوان جنان دبینن. جنکا لفرانسا که هاتیا سند کرن تنه دوید کچن خواه بپارزه. ناوند بشک جن خوشخانه گشتی کو آلیکاریا کسن هزار لفرانسا دکه. نزیکی 14 صدی ج کسن لناونده جوان دایکا بونه ین هاتنه سند کرن. گلک جوان جسب صحرای افریقانه. سند کرنا کچان لهندک دورن روشلاتا ناوین و آسیا چه دبه. ناوندا جنان یا کود مها 7 و بو دگر رخصتن نه حکومی کار دکه و هر وسا شارازا و دکتورن درونی دین ناوندا خواه. هندک جنن نخوش جبو پرسکریکن ساختمی جنان تین. هندک جی قربانی انتون دو توجیا به دست میرانه. گلک جوان جنان نزانن کو او هاتن سند کرن تا کو دکتور تستان جوان را چکن. C'est des patientes, alors généralement, mais c'est des جن هنه لفرانسا جدایک بونه لدم او دچن سردان اولات خوا چنای تبیروان جبر کو کاریگریه کی گلک خراب هبول سروان. فرانسا به چه شیوه سند کرنا کچان قبول ناکه و هر کسی که سرعر دوان کچه که سند بکه و بیتا جزا کرن. قانون که باشه لینه بسه جبر کو دوی گهورتن رفتاری دناف جواکی دا چیبن تا کو سند کرنا کچان بداوی بید. مریم یا کجبو پارستنا خوا ناو خوی درستاهی نگود دبیجه میره وید خوازه وگر مالی لی او دترسک و اگر او وگرن و کچاویجی بیتا سند کرن. ما چه بجارده نینن اوه کفنه شوی پیکه من حف خوش کنه و همون سند کرینه. جنا تمن مازن فحصا کچا مریم دکه او دنویسینه کو او نهاتیه سند کرن. بویره که او پارستنا وی بکن تا کو نچی توالاتا که کچان سند دکن. رنگه افچاره که جبو کچا بچوک لی سند کرنا کچان هشتا پرسکریکه که گلکا مازنه. تماشاوان دلال ابو کردوزیان و هفته کو حاضر اکرانن özgür gün TV. Hatta جالگدین ببینید خوشیده دم باش. ببینید خوشیده.